Kaseng kasi kami menta kasing kakandai trek unai weng ajar pesan kala pelong si syai ke ni kasi ke bansa jengkel mau hakata ka ngo ka dem blay hau lom sopet beneng ka baki ju penong ya ka ni ka le nyam ka le ruka manusnam namar ha ka ni kasngi kaseng kasi kami ringkat ke jingsen rop lang ki sau poteli ki seng kasi bat sen rat kila lapan penyeng ya kita ki mau bana sanam haklar jong te ulom sopet beneng kani ke jing le nyam bat ke jing penyeng ye kita ki sau poteli ki mau bana sanam ka deiru shibenta ka jing rakhi ka jing dap sispa arsan snam ka seng khasi kemi bala seng ha shilong bat ka balong ru shibenta ban pene pensa ki riti ki dustur ka le nyam ka le ru kam ten rai bat kum ju ru ya ka jinglong ten rai ki khasi ki babat ya ka hok ka sat ka blas dang ai men sim shushu ya ka seng khasi kemi ringkat ki seng khasi bat sen rai na keleng ka rilom khasi jantia kadai ke jingwan shimbenta ulat ke jela usia Vijaya Shankar ubala kiu shadu shakliar ulum sopat beneng ban sakhi ke ni ke jingle enyam pat ka ngo ke demblay ke seng khasi kemi hakliar jong ulum sopat beneng kiwe ki bala wan ban ai mensiam pat sakhi lang hakni ke si ki kentup nadu sembot menteri ke jela ba Preston Tinsang menteri katanat arts and culture uba sanbor shulai udaloi ke jawai uba puraman kinjing usiem ke hima meliam upa iem aina manik siem bat kinthum ki teman kisan jong ka sengkasi haringkat ki pat riunget ki bedang bat ya kan nyam tenrai kat kum ke jingat ukhasi kani ke jingrakhi ka ba ki la pelong baro sisnam an pun kut no ha ke jingdap sispa arpo sansnam ke jingseng ya ka sengkasi kimi ka ba kins rakhe ya ka sengkut snam ha ka arplai terek unai wing 1000% ha madan waking jayau shilong ha bakran ha ka ni ka si kumukong san ulat ke jela ulapan pau ya ka jingkeman banyo sakhi ha ka ni ka le nyam ka sengkasi ha clear ulum sopet beneng bat ulapan pau ru ba usngau dan bak ban poi ha ka te ka jaka kentang ka ba usngau ba ki jingpang jingstom jong u kila jano shiteng hadin balapoi haklar jong te ulum sopet beneng ka ba dei ka jaka kentang ban pendap ya kan nyam ka rukam kat kum ka jinget tenrai ki khasi ulapan pauru baka seng khasi kalala ban ne shibon ki kam ki bakrau ban pene pensa ya ki riti ki dustur kan nyam ka rukam bat ka jinglong tenrai khasi ubabat ya ka hok kasat bat ulai ru ba ulap shisha daladeru ba ki jat penriu khasi ki dei shisha ki jat penriu ki babat ya ka hok bat ki batip yo briu ublei ngi tip shai babaro ngi hap ban yam na sla jong kani ka perthai a ka ba ngi hap ban let shabneng bat lada ki wei ki kwa ban tip shapang ka meneng ki de ban wan shaka jela Meghalaya da ka ba ro ba ka jela Meghalaya ka dei ka jela ba ki briu ki badang bat ya ka hok bat kita ki jat benriu ki batip briu tip blei ong ulat ka jela ulai ro ba utai ulum sopet beneng udei shisha ulum kentang ha ka ba ka sengkasi ka pelong kum kata ka jaka ba kentang na ka benta ban ngo ban dem blei bat klempam ka ni ka jingduai le ni ka ngo ka dem blei ka numsep ba ublei un snap iki jingduai na ka benta ka bha kamiat ka suk ka san bat ka jingkiu shaprang jong paro kinong song snong ha ka jela Kini yang mafran kan? Southwest. Makorwat.
plantation in this sacred place have been taken up. It is only the one plant that is pine. That is fine. Very unfortunate. You all of you understand, this we call it as a monoculture. This we call it as monoculture. Monoculture, ultimately, it leads to ecological imbalances. Monoculture, as an authority I am telling, I have been served as a forest minister. As an authority I am telling, monoculture ultimately leads to ecological imbalances. And second thing I make it very clear here, pine is not native tree. Pine is not native tree. Give importance to the native trees. Give importance to the native trees. In that way, I have been called continuously some of our forest officers. I keep on planning myself for the Meghalaya, something to be given here to the state of Meghalaya. In that way, top priority myself is forest. Forest. In that way also I request our ministers, call the forest department officers, have your own plan, plantation plan for this sacred hill. Of course, the standing trees, I never say remove it. Let it be there. Some of the native species, alternative plan should be done for this particularly sacred hill. I congratulate Saint Kasi on this historical milestone. I salute the elders, knowledge holders, custodians of this community and youth who continue to protect this sacred historic journey. The journey from 1992 2025, in the sense 125 years. 125 years. A wonderful journey. You have to publish a book of your own experience. You have to publish in format of book. Whatever the expenses you are supposed to be here to publish that book, Rajmohan will provide that money. 125 years journey should be published in a form of book. You just prepare yourself within a month or 2 months or 3 months. You just send a proposal to me, to Rajmohan. All the expenses, printing expenses, publish that book expenses, Rajmohan will take care of it. May the blessings of who blame the Supreme Creator guide us always. Karika, I don't know the meaning, but our officers are written, they have given it in writing. Karika means what? Karika means what? Karika. अच्छा तब मालूम पड़ेगा ये शेष कारिका जिंगलोंग कुबले शुभम thanks to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. I wish you all the best to all of you. Again, I convey my gratitudeness because of your prayer, sincere prayer. Already 50% I become all right. I don't know magic of your prayer, magic of this place. Already 50% I become all right. I think in the 1.5 month, 100% I will be all right. Thank you so much. Thanks to all of you. Police buon nak liang jong ba pa Bisan Rem Assistant General Secretary jong keseng kami. Menda kasni ke ba kemen kadapnya da ke kemen yangi kum ka seng kami. Marbale ba hari kasni ba menda ngi ok penyeng ya saupo teli ki mau bena sana. Di balawan ra naki nat seng kasi senra to Europea. Markani ke penyeng ki mau sana
Kadi hakabang ngirakhi penun burom ya kajingya nanti jo kaseng kasi kameladap pura mentala sispa arpsat sinem. Pis ka sengkasi kemla seng hau haka apply trick u naiwien kan prospa kandak kenai keladap pura sispa arpsat sinem hakan nikasnem keladap jok sinem arjar arpsau bat kum kaseng ni lairai ban rakhi penun burom ya kan nikasnem barosisnem bat kawai niki program kawangi pendon burom ya kini kecingai lenti jong kaseng kesi kadai lembah jing penyeng kini mau benasa nam hang ni hakdian lum sok beneng kabas sultanat kolong ba naki nat seng kesi bat senrat na kathan kasi na du west kasi hill south west kasi hills wa bat kumjuru na riboy ban na jainte hills kiyo bandewan simbenta ban penyeng kini mau bena di nakaliang jong kaseng di Pupau, ke Sungu, ya borok ke nak seng kasih serat ke bala wan simenta. Kabenta jong kaniam, kabede ber kaba penyengi kini bawena kolong ba nakaliang kaseng di dawan hi kengu kadem ble, hang ni hapo clear jong lum super neng hasual magin per menapa ba, ya ka penkhot skobhai ke jingwan simenta ke jongki. Bad hadir makit teman kisan jong kaseng sikmi keladep ban ai ya ka simi ka nong ka bisa ni sa penbena sakit nat seng bat kumjuru ha kasni mangi pinyang yo ma sa nam jo kaseng kasikni tai boy ing tai lai tali ru nilau ya kat ka mu blay dem blay menem step ru ha suaba ki be pat nat seng sai seng raj kin pinyang kini ki bobena ya simi ka ni benta jong ko mu blay dem blay ya ka pendep lagi teman kisan jong kaseng kasikni Pidon ban ai kublai yanoi no pian pisngau kublai yanoi no amta. Nakaliang kaseng kasikimeng ako mga lakren menne ngi penpau nungkong ka jusungu. Si hajar ngu iblay tlek ratu nongbu nongka. So bala petil nanti yangi kum kaseng ban poi hidup kani ka kabenta bat kajing sungu ka bakarpang kadai nak kabenta baro gitu jeli nat jo kaseng kasi bat senra ki belawan ras ngobha ban senyang sobha ya kini ki mau sanam ya ki bangila ban priang ha kani kasngi ka kanai trik nu naiwing arjar opsan hang ni po clear lum super neng guman ngan ong ipi ka jingwan rahi kadi ka jingnut jing sep hi kadi ni kitnat seng ni ki jili seng ka season ra hi bat ka seng kimi ka priang ni kini ka musim ka bakmen e bat ni snow mu kadi e ya kitnat seng ya usinyang umenhei ubra kilano sa kaseng kami haka ba dai ba kini raki dap sispa artan nem bu kaseng Pidon ki kentien sebai kendi rupa na mta jongka chat benriu kasi kun kasi khara baro ba kumbangitip ba menta ki babun long ngilaklet no ela katmei ngilaklet no ela katra yo kidon kinu ki jengkentu pika khubor na kaseng kasi habangi penyeng ini bumbuna kani kadi ka dustur ka riti jong ki memberem ki jongi ki ba ki penyeng ya ki mau bena ki mau nam ki mau niam kadi ka wini ki jing penek persak ka jongi ya ki riti ki dustur jong ka jait benri ka kubor ka bakaseng ka sikmi ka don ban ai kan di kubor ka benta kalong ni borok ki parapur ki parha ki paradok ki prasnam bani pa shala ka tmei shala ka tenrai ban penek persak ya ka kumbangi na persang ban penyanyi kini ki mau na try ngampat ke mau haka history jong ka jait benri ngamtip si pila ban penbet yang bang ila la ban kemau ya ki jing krieng e kum kini ki mau plat so totally ki mau bang ila la ban prieng hak sijakah sisni kani kadi kuwi na ki kam berat ba bakaseng kasi kalasim da ka jingas dok tilang jong borok nat seng kasi senra bad kadi kuwi na ki duksa ki bangi penek persa ya ka tai ka tembei ya riti ke dustur kawa kum kejait lebih ngedon kejing gentu kejing kenpam kejing kerpat kalong ya baro nangi bangin nai nginang ye penek bensa ya la kejong ketemei long jait benriu kawa ni kong la ni